bapa nandangi anak si beri di bata si jadi tanggung jawab segala olah mampageluna si gegeh indah hijumanta suan kan suan entah beramai jilid turahna jana erbunga ibere di bata kita ngeli di dunia terjengku mesangen lalap lid persoalan depan rame pinakit metua si totokan lapan dahinta si dahilah pertontonkan amin pere berbeben bantah dibatasi nampak tisan tuana kenapa irita hantunta asam geluman anak-anak kekelangan nande bapa nandangi anak si beri di bata si jadi tanggung jawab segala olah mampageluna si gegeh indah hijumanta si suan kan suan entah beramai jilid turahna jana erbua ibere di bata kita ngelu di dunia terjengku mesangen lalap lid persoalan depan rame pinakit metua si totokan lapan dahinta si dahilah pertontonkan amin pere berbeben bantah dibatasi nampak tisan